Yeah. Welcome to Afghanistan. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, ikihebe mpuzamahanga, umuterabwoba kabombo wahahamuye abo mu burengerazuba bw'isi igihe kirekire. Kubera ibikorwa bye by'iterabwoba, yagiye akorera ku butaka bwabo ndetse no ku bikorwa remezo n'inyungu zabo mu mahanga, nko guturitsa za ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu hagiye hatandukanye ku isi. Osama ni izina rizwi cyane ku isi hose, ariko ryamenyekanye cyane kubera ibikorwa by'ubwiyahuzi yakoraga ndetse n'imvugo zikarishye no kwibasira abo mu burengerazuba bw'isi kubera kutabona ibintu kimwe. Iki kihebe mpuzamahanga kubera kwanga abo mu burengerazuba bw'isi bitewe n'ibikorwa bakorera ikiremwa muntu n'ibindi nk'uko we yabyivugiraga atarya imboga wa mugani. Kubera urwo rwango rero yafashe imbwa y'imwe ayita Clinton. Bill Clinton, uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamwitiriye imbwa ye yari atunze imwe rukumbi. Osama akaba yari umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Uyu mutwe ukaba ari wo wamufashaga gushyira mu bikorwa ibyifuzo bye nko kugaba ibitero, icengeza amatwara n'ibindi. Bin Laden kubera guhigwa cyane yagiye aba mu bihugu bitandukanye, yihisha abanyamerika n'inshuti zabo ngo batamugwa gitumo, bakaba bamucakira bakamumanika cyangwa se bakamufunga. Uyu mukuru wa Al-Qaeda mu kugenda yihishahisha yabaye mu bihugu bitandukanye, harimo Sudan, Afghanistan ndetse na Pakistan. Aha muri Pakistan bivugwa ko ariho yaje kwicirwa ku itariki ya 2 Gicurasi muri 2011. Yicirwa mu gitero cyakozwe n'ingabo zidasanzwe z'abanyamerika na Visir, aho bivugwa ko bamwiciye mu rugo rwe aho yari atuye i Abbottabad muri Pakistan. Nyuma y'igitero cy'ingabo za Amerika ku rugo rwa Bin Laden i Abbottabad muri Pakistan, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe, Bwana Barack Hussein Obama, yahise atangaza amashusho avuga ko igihugu cye kibifashijwemo n'ingabo zidasanzwe na Visir babashije guhitana umuterabwoba wa mbere ku isi wari warabazengereje, nyuma yo kumara igihe kinini bamuhiga ariko baramubuze. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Iyi nkuru ikaba yarashimishije abantu batandukanye cyane mu mpande zitandukanye z'isi, harimo n'ababuriye ababo mu bitero by'iterabwoba byo kuwa 11 Nzeri muri 2001. Ubwo abaterabwoba ba Al-Qaeda bakoze igitero cy'ubwiyahuzi kigasenya inyubako ebyiri z'imanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakagaba n'ikindi gitero ku nzu ikoreramo ibiro bikuru bya gisirikare by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon. Nyuma y'igihe kinini Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaje urupfu rwa Bin Laden, ubu hari kumvikana inkuru nyinshi zivaho Bin Laden yari atuye i Abbottabad muri Pakistan, zivuga ko Osama Bin Laden atigeze apfa kuko ingabo za Amerika zitamwishe. Bamwe mu baturanyi ba Osama Bin Laden inzu ku yindi bemeza badashidikanya ko atapfuye, ko ingabo za Amerika zakoze igitero kuri iyo nzu bakekaga ko yabagamo, ariko ngo we akaba yari yarayivuyemo mbere y'uko bahagaba icyo gitero. Bati Osama yari yaragiye mbere cyane, ahubwo habagamo abavandimwe be n'abakozi. Ibyo turabizi neza cyane rwose, kuko atakunze no kuhaba nubwo yajyaga haza rimwe na rimwe ariko nahatinda. Aba baturanyi ba Bin Laden bavuga ko rimwe na rimwe babonaga imodoka nyinshi zinjira zikanava muri urwo rugo ariko ntibamenye urimo uwo ari we. Ku rundi ruhande hari abaturage bavuga ko ari amayeri Amerika yakoresheje ibeshya isi, avuga ko bishe Bin Laden kandi barakoranaga nawe. Bati nubwo hano ari kwa Bin Laden ariko turabizi neza ko atajyaga haba, yarahazaga ariko agahita agenda. Ntabwo twumva rero ukuntu abanyamerika biciye umuntu hano kandi akaba atarahabaga. Aya makuru atangazwa n'aba baturage ahura neza n'amakuru y'ubutasi yibwe na Edward Snowden akaza kuyashyira hanze muri 2015. Aya makuru avuga ko ubu Osama Bin Laden abarizwa mu birwa bya Bahamas, akaba yarahajyanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuhungisha itangazamakuru kugira ngo zibone impamvu yo kujya muri Afghanistan. Muri izo nyandiko z'ubutasi bivugwa ko Osama Bin Laden yaba ahabwa ibihumbi 100 by'amadolari bya buri mwaka. Inzego z'ubutasi za Amerika zamubujije kwigaragaza ndetse no kuba yahirahira akajya mu bitangaza makuru. Aba baturage bavuga ko kandi habayeho igitero ku nzu ya Bin Laden cyamaze igihe gito cyane, kandi indege imwe y'abanyamerika bari bitwaje muri icyo gitero ikaba yaragisandariyemo kubera impanuka yakoze ubwo yagongaga inyubako mu ijoro cyabereyemo. Iki gitero cyakozwe n'ingabo za Amerika zidasanzwe na Visir. Bamwe bavuga ko batamenye ko cyabaye, ahubwo babonye abapolisi bafunga bakanagota agace ka Abbottabad aho Osama yari afite inyubako, bakanabona indege yashwanyutse, ariko ngo nta mirwano ihambaye bigeze bumva. Abaturanyi ba Osama hafi ya bose bahuriza ku kuba yari umuntu mwiza cyane, akaba umuyisilamu mwiza ndetse akaba muremure.
bati Osama yari umuntu wihariye, nta muntu n'umwe bameze kimwe, yasangiraga na bose, akicarana na bose, agasengana natwe ndetse tukanaganira, nawe yahezaga. Ibi byo kuvuga ko yari umuntu mwiza biva ku bufasha yahaga bamwe mu baturage ndetse no kuba yarahembaga amafaranga menshi abarwanyi be bo muri Qaeda. Aba bavuga ibi ni abaturage babanye igihe kirekire na Bin Laden i Tora Bora muri Afghanistan. Aha niho Osama Bin Laden yabanje kuba mbere yo kwerekeza Abbottabad muri Pakistan. Tora Bora, aha ni muri Afghanistan, mu gice kigizwe n'imisozi miremire kandi hanamye. Osama Bin Laden akaba yarahihishe igihe kitari gito ahaba, anahakorera ibikorwa bye benshi bita iby'iterabwoba cyangwa se iby'ubwiyahuzi. Abandi bakavuga ko ahubwo yarwanyaga iterabwoba rikorwa n'Abanyamerika. Aha Tora Bora yashinze ibirindiro bigari bya gisirikare ndetse aranabikomeza cyane, anahatoreza ingabo nyinshi n'abatasi ba Qaeda yagiye akwirakwiza ahantu hatandukanye. Osama Bin Laden yabaga ku musozi umwe ugize indi myinshi yo mu gice cya Tora Bora. Aha ni mu burasirazuba bwa Afghanistan ku mupaka wayo na Pakistan. Tora Bora yahubatse amazu yabanagamo n'abagore be ndetse n'abana be. Bin Laden yahisemo gutura mu gice cya Tora Bora kuko ari igice kigoranye cyane kukigeramo kubera imisozi ihanamye kandi myinshi. Iyi misozi ikaba yari nk'urukuta rwamukingiraga bitewe n'ubuhaname bwayo ndetse n'uburyo abarwanyi ba Qaeda bari barahigaruriye bahagenzura ku buryo budasanzwe. Aha hari mu ndiri yabo neza neza. Indwanyi za Qaeda zahujuje indake nyinshi bihishagamo, bazishinga munsi y'imisozi ndetse no hejuru yayo. Muri izo ndake harimo ebyiri za Bin Laden yihishagamo mu gihe umutekano we wabaga utizewe neza. Nk'iyi ndake mubona bivugwa ko ari Bin Laden wayiyubakiye ku giti cye. Iyi ni imwe mu ndake yihishagamo mu gihe umutekano we wabaga utameze neza. Bivugwa ko kandi yafataga n'igihe akajya gusengera mu ndake, akahasomera ibitabo cyangwa se akaba haruhukira. Aha muri iyi misozi ya Tora Bora ni naho Osama Bin Laden yateguriye ibitero karundura yagabye ku nyubako ebyiri z'imanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoresheje indege. Ibi bitero byasenye izo nyubako zirahirima burundu bivuye ku ndege zasekujwe. Ikindi gitero kikaba cyaribasiye ibiro bikuru bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon. Nyuma y'ibi bitero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahiriye kuzihorera. Ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA bwashakishije Bin Laden bubi na bwiza, ariko baramubura. Gusa inasi za CIA ziza gukeka ko yaba ari muri Afghanistan muri kano gace ka Tora Bora. Inasi za CIA zikimara guta mu matwi ayo makuru zamenyesheje ibiro bikuru byazo. CIA nayo ihita imenyesha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako kanya bahita bategura igitero cyo gutimbura Bin Laden ngo bamwumvishe ko ibyo yari amaze gukora muri Amerika ari ikosa ritihanganirwa. Igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere, US Air Force, cyahise cyohereza indege muri Afghanistan. Izi ndege zerekeje ku birindiro bikuru bya Qaeda i Tora Bora ahabaga Bin Laden. Zarashe zinasenya inyubako Bin Laden yabagamo, ariko we ararokoka. Abaturage bahoze baturanye nawe na n'ubu baracyatuye Tora Bora. Aha Tora Bora bavuga ko inyubako ya Bin Laden yarashweho n'indege yose igahita isenyuka, ariko aba baturage bavuga ko Bin Laden ntacyo yabaye kuko atarayirimo. Aba baturage kandi bavuga ko ingabo z'Abanyamerika zakoze ibitero byo mu kirere gusa, bakarasa kuri buri kintu cyose ku buryo Tora Bora yasigaye ari amatongo. Ni ibitero byakozwe icyumweru cyose. Nyuma y'ibi bitero karundura by'Abanyamerika, Osama yahise aburirwa irengero. Abaturage bahoze baturanye na Osama bavuga ko yahungishijwe n'umwe mu bategetsi bo muri icyo gice cya Tora Bora witwa Muhammad, wamujyanye muri Pakistan. Ibi bitero Bin Laden yahunze byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2001, bikorwa icyumweru cyose nk'uko twabibonye. Nyuma y'aho Amerika imuburiye, yakomeje gusaba guverinoma y'Abatalibani kumutanga, ariko Abatalibani barabyanga. Amerika ijya kumwishakira ku ngufu ngo inihimure ku butegetsi bw'Abatalibani. Intambara Amerika yashoje kuri Afghanistan yaje kurangira n'ubundi ingabo za Amerika zivuyemo kibuno mamaguru. Abanyamerika bari bagiye gusimbuza Abatalibani yindi guverinoma, n'ubundi bakiva muri Afghanistan. Abatalibani n'ubundi bahise bisubiza ubutegetsi ako kanya, ingabo z'Abanyamerika zitaragera no mu gihugu cyabo. Osama Bin Laden akaba yarabaye Tora Bora igihe kinini cyane, kuko no mu bihe by'intambara z'abamujahidini Osama Bin Laden yabaga Tora Bora. Aha abamujahidini barwanaga n'Abasoviet. Osama Bin Laden akaba akomoka muri Arabia Saudite, yavukiye Riyadh mu 1957, abyarwa na Mohammed bin Awad Bin Laden ndetse na nyina Hamida Al Atas. Se wa Bin Laden yari umumiliyarderi.
bivuze ko Osama bin Laden yavukiye mu muryango utarasabaga umunyu, kuko se yari afite ikigo cy'ubwubatsi gikomeye cyane ndetse n'izindi business zitandukanye. Se wa bin Laden yashinze ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Saudi bin Laden Group cyahuzaga business ze zose. Na n'ubu icyo kigo kiracyahari. Izi business kubera kunguka cyane zagize umuryango wa bin Laden, umuryango ukize cyane muri Arabiya udashamikiye ku bwami. Osama akirangiza kwiga muri King Abdulaziz University, akaba ariho yagiye mu bamujahideen. Nyuma akaza gushinga Qaeda akanayibera n'umuyobozi igihe kirekire. Osama akaba ari mu bantu babyaye abana benshi cyane. Abazwi ni 26, harimo nka Omar bin Laden, Hamza bin Laden, Khalid bin Laden, Sumaya bin Laden, Abdallah bin Laden, Miriam bin Laden ndetse n'abandi. Ku mazina y'abana be bose hagenda hiyongeraho bin Laden. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunter Park. Munasure website yacu isheja.com.